apostolo ini nyaku nyape kopsene adombe meko mau nhà ai đến thì ble hạt thì hao dưỡng tâm ble bằng ta và chỉ là đi ôn mèo yêu mình
nɔvi lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me nye na mia domame sia me si le gome kpɔm le subɔsubɔ sia me. Egbe ɣleti dame ƒe ŋkeke blavevɔ enelia le ƒe akpe eve kple blavevɔ adelia sia me enye ŋkuɖoɖo gbɔgbɔ kɔkɔe kɔkɔ ɖe anyi dzi si míeyɔna be Pentecoste. Egbea Kristo hamea le ŋku ɖom enu eve dzi. Aƒetɔa ƒe ŋugbe si wòdo be ne yeyea yeaɖo nyaxɔ ɖe akɔla bubu ɖe nusrɔ̃lawo si nye gbɔgbɔ kɔkɔea ƒe wo dzi vava kple Kristo hamea ƒe dzɔdzɔ enu eve sia die mie le ŋku ɖome egbe kema miebia Pentecoste kɔasiɖa ƒe dzidzedze nyuie na mia dometɔ ɖe sia ɖe le Kristo Yesu me. Amen. Nyati si woɖe tso Mawu nyawo me eyae nye be xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la eye ɖo wò nunana anyi hena wò hame la ƒe eŋudɔ wɔwɔ. Xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la eye ɖo wò nunana anyi hena wò hame la ƒe eŋudɔ wɔwɔ. Nyitsɔ kɔasiɖa si va yi di nunanawo ƒe ƒuƒoƒo de franc akpe alafa ade bla enevɔ adre kple bla enyi kpe ɖe Ganaga sidi ewo ŋuti miele akpe dam na mia dometɔ ɖe sia ɖe le agbagbadzedzeawo ta. Nyitsɔma míeɖe ame akpe ɖeka alafa etɔ̃ wi etɔ̃ kpɔ gome le subɔsubɔ me. Egbe le nunaɣi míawɔ nunana eve. Gbãtɔ enye ŋkekea dzi nunana kɔasiɖa nunana. Evelia anye kpekpeɖeŋu nunana na mía nɔviwo aƒedokɔe hamenɔƒea le etsiɖɔɖɔ ƒe xaxayi me tom wole la ta míexɔe se be mie edzra ɖo ɖe eŋuie. Biblia habɔbɔ ƒe dzɔdzɔ le Togo Presbyteria nyanyue hameamea eƒea me enye ƒe bla enyi vɔ atɔ̃lia kema wobia tso mía si be egbea le hamenɔƒe ɖe sia ɖe me mía awɔ nuʋu sɔleme na Biblia habɔbɔ ƒe bla enyi vɔ atɔ̃lia yubili kema míele ewɔ ge le mía gbɔ afii le gbeƒã ɖeɖewo ƒe nuwuwu. Etsɔ dzora eya anye Pentecoste ŋfɔke godo subɔsubɔ nɔa anyi nami le hamea ƒe ɖoɖonu kema etsɔ dzora subɔsubɔ li tso ŋdi
ga enyi me tututu eye wanye subɔsubɔ ɖeka na mi katã eye le etsɔ ƒe subɔsubɔa mea miade Mawu tsi ta na ɖevi atɔ̃ miaxɔ mia nɔvi nyɔnu ene siwo nye Kristo habubumetɔwo tsã la ɖe miaƒe presbyteria nyanyui hame la me. Etsɔ ma ke mia alike confirmatio nusrɔ̃la blavevɔ etɔ̃ kema etsɔ ƒe subɔsubɔa ele tɔxɛ le mía gbɔ le ave dzi le afii miekpe mia dome ame sia ame ɖe eŋuti. Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me ne Mawu ɖe mɔa kema miana aƒetɔa ƒe nuɖuɖu kɔkɔe la le hamenɔƒe sia me le nyitsɔ kuasiɖa si gbɔna ɣleti sia ƒe ŋkeke bla etɔ̃ vɔ ɖekelia dzi kema mietsɔ apostolo Paulo ƒe nya siawo le mi kristotɔvɔ mawuwo katã kpem be mia adzro mia ɖokuiwo me ado mia ɖokuiwo akpɔ hafi miava ɖu abolo sia ƒe ɖe eye miano nu le ekploa nu. Le esia nu mia ayɔ ŋkɔ nyitsɔ yawo ɖa kple fiɖa ŋdi tso ga enyi de asi na ga wuieve ŋdɔ tso ga etɔ̃ de asi na fiẽ ga ade abe ale si mie eɖe gbeƒãe zi eve va yi enea ne Mawu ɖe mɔ mia nɔvi ŋutsu Fabrice kple nɔvi nyɔnu Ornella woaxɔ yayra ɖe woƒe srɔ̃ɖeɖe dzi le gbedoxɔ me afii nyitsɔ memle ɖa si gbɔna tso ŋdɔ ga eve kple afame tututu va ɖo fifia nya aɖeke meɖo mi nunɔlawo gbɔ o si fia be mɔɖeɖe li be mia awɔ kɔnu sia ale miele hamenɔƒea katã kpem ɖe wɔna vevi sia ŋuti nyitsɔ memle ɖa gbe tso ŋdɔ ga eve kple afame tututu eye le subɔsubɔ ma me mia adzra mia ɖokuiwo hã ɖo hena aƒetɔa ƒe kplɔ ŋuti nɔnɔ eŋnake. Azɔ mieva miaƒe gbedoxɔ dɔwo ƒe enya gbɔ le míaƒe eƒe ya me ƒe azãwo ƒe ɖoɖonua míeɖui be míaɖu gbedoxɔzã le ale yi edɔa le ta zi eve gbãtɔa eya ye míewɔ le ɣleti etɔ̃lia ƒe ŋkeke enyilia dzi. Première journée de mobilisation de fonds. Evelia eya ye le ɣleti adelia sia yi ne gbɔna ƒe kuasiɖa gbãtɔ dzi ɣleti adelia ƒe ŋkeke adrelia. Mie kere eŋuti be eyi miewɔ gbãtɔa nɔvi yiwo ke do ŋugbea ame aɖewo wo tu wo tɔ keŋkeŋ wòvɔ
ame aɖewo wokae ŋuti eɖe kpɔtɔ nenema ke ame aɖewo hã womekpɔ wɔ ɖeke le ŋuti haɖeke o kema ɣleti 3 eya ye miena be ne ŋgbedodoawoa ne wa aƒoƒu hena edoa dzi ɣleti 3 eya ye anye ɣleti 7 ƒe ŋkeke 8 kema edzɔ ɖe nu pɛpɛpɛ nu ka ye miedzi be miawɔ nu si dzi miele be miawɔ ya nye be le ɣleti 7 ƒe ŋkeke 7 dzia anye mɔnunana ame yiwo ke womekpɔ wɔ woƒe ŋgbedodowo dzi haɖeke o la be wa awɔ wo aganye mɔnunana na ame yiwo ke do ŋugbea eye wowɔe vɔ xoxo la hã be woagate ŋu awɔ nane faa nenema ke wòanye mɔnunana na ame yiwo ke womewɔ ŋgbedodoa va yi o la be woawɔe le nyitsɔ ma kema lɔlɔtɔwo mia adzra ɖo ɖe ɣleti 8 ƒe ŋkeke 7 ŋuti miegale fu ɖe ge na miake agama agbalẽ kotoku le nyitsɔ kɔasiɖa si ne gbɔna vɔa mi ma nɔ te be agbalẽ kotokuawo ne su mia si hafi mianya nu yi miatsɔ de eme o eye miele gbeƒã ya ɖem koa gbɔgbɔ kɔkɔe ne dze ʋaʋã le mia me ne miadze nuawo ƒo te da ɖi na ɣleti 8 ƒe ŋkeke 7 nyitsɔ kɔasiɖa gbe va yi eye osɔfo ale ma o ɖe gbeƒã gblɔ be ele be le ŋkeke kpui yiwo gbɔna mea miade karo gbedoxɔ mea nane dzɔ le nyateƒe nya mea mialé ŋku ɖi be eye wowɔ exɔ ŋuti lili xɔame lili ƒe dɔ yawo koa anyigba ele ɖi lém ale be ne mieva sɔlemea kaka miadogo kɔa miaƒe afɔkpawoa woƒo ke miedzi be miawɔe ɖo ɖe be ne nɔnɔme ma ne enu ne wòava yi eyi miele doa wɔma fi mieɖo egbea nu yi kpɔtɔ ɖe mia gɔmea mekpɔ de keŋkeŋ be miate ŋu ate karo ɖe anyigba o ale be nenye be mieʋli le ŋkeke kpuiawo me ye miete ŋu kpɔ million ewo tsɔ kpe ga yi ne kpɔtɔ koa ke miekpe karodedea dzi keŋkeŋ eye woɖe gbeƒã nyitsɔa ƒome aɖe te ɖe mia ŋuti gblɔ be egbã yewo to hamenɔƒe ɖeka eve tɔ̃ aɖewo me le loa me hafi va ɖo ave dzi le afii tso yi ye yewo va ɖo ave dzia yewo kpɔ be Mawu le nu gãwo wɔm le ƒomea ƒe agbe me eya ta ƒomea ɖoe be yewoa adzɔ ega aƒoƒu ne yewoatsɔ va de gbedoxɔ dɔ me yewo le dzadzram ɖo ko kasia osɔfo le ma wɔ be miade karo anyigba yewo gblɔ be eya yewo ƒoƒua yewoatsɔe va egbɔ ale be ƒomea eva kple ega million 1 be yewo de karo gbedoxɔa me loo yewo dze egɔme mie le akpe dam ne Mawu yi ke le dɔ dzi le mía dome vɔvɔ megaɖo mí o lo o karoa miedegbe lo o miedegbe kɔa miebia be Mawu
na ga akui akɔ ɖe me ne mia dome ame sia ame ne miatsɔ awɔ eƒe dɔe. Nenema ke mia viwo dometɔ ɖekakpui dza aɖe koe ava mia gbɔ tsɔ be osɔfo míele gbeƒã ɖem ɣe sia ɣi gbedoxɔ dɔ, amewo le enu nam ɖe livre d'or me. Hã ye kpɔ be menye aƒe ye ko ya tso hafi anya be Mawu le nu gã wɔm na yi o. Ta ɖe hã ye va ye dzi be yeƒe ŋkɔ na yi ɖe livre d'or me ɖe yabia mi se 50,000 kia yina eme hã. Emi be tso même franc akpe ve kia mi de me livre d'or me. Ta ne tsɔ 50,000 ave kwa mia via ebe ye dong se gbedoxɔ dɔ 50,000 francs. Egbɔ. Ebe mia xɔ ema anɔ yi me egbɔ. Ya yi megbe ne ya trɔ gbɔ va. Mawu ne yre ne wa trɔ gbɔ va nyateƒe. Dɔla ŋutsu aɖe hã ete ɖe mia ŋuti eya hã tsɔ franc akpe 50 de gbedoxɔ dɔ me. Mawu na gayra mi ke lo. Mienye be amewo le mɔa dzi gbɔna. Ne Mawu ɖe mɔa nyitsɔ kɔ asi ɖe agbe. Karo dede gbedoxɔa me le anyigba eƒe ɖevi kple ne mieme ɖe mètre carré me ne ne yi ke mètre carré ɖeka la xɔa miava yɔe na mi ne miakpɔ ɖa be ɖe leke woanɔ ɖo ma hã akpe. Ne Mawu ɖe mɔ radio Efata ƒe xɔlɔ̃wo woanɔ mia dome le ɣleti 8 ƒe ŋkeke 14 dzi eye woalé miaƒe subɔsubɔ eveawo hena wo dada ɖe radio Efata ƒe eyavalawo dzi. Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me miedzi be miama nane kpli mi ku ɖe gbedoxɔa me ŋuti. Edzia dzoragbe ne mieva ŋdi sɔlemea nu yiwo ke miekpɔna le gbedoxɔa me woawoe nye piɔta go, bie ɖeka rɔba yibɔwo, papier mouchoir woanɔ gbedoxɔa me. Ame yiwo dzrana gbedoxɔa me ɖoa wokpɔna egbɔ gake nyitsɔ dzoragbe yi va yi tɔya edo fievu. Ame aɖewo gblɔna be eɖe gavi le tome. Menya kpɔ kui ɖeka o. Mi medzi be miatɔ asi fi yiwo ke nuawo nɔ. Vɔ ameawo nya wo ɖokuiwo. Vɔ nenye be tso etsɔ dzi he yina ko mi gava nenema ko gakpɔ nene ƒe nuwo fi yiwo ke miakpɔ nuawo lea miatɔ asi ameawo. Mawu ƒe aƒe me nye fia, Mawu ƒe nɔƒe ele be wòanɔ kɔkɔe ɣe sia ɣi. Mie kuku ɖem be egbe lɔnuwo le kpoa dzi ne numawo nenea koa miatsɔ wo tsɔ de eme ele vevie ŋutɔ. Ɖoɖo yi le kɔasiɖa yi me dzem mie le aŋuti na mi. Etsɔ dzoragbe fia ya Mawu nyame dzodzro manɔ anyi o. Kema kuragbe ŋdi gayenyi kple afã ŋtitidɔ anɔ anyi le fiemea gade kple afã miava eye miasrɔ̃ nu ku ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe kple eƒe dɔ ŋuti le miaƒe Togo Presbyteria nyanyui hame la me. Miebia tso sɔhe habɔbɔ si be wòa anɔ mia ŋuti nyitsɔma
abale yi mie le gbeƒã ɖemee ene hamea ƒe synode bla 75 ele me va ge le ɣleti si gbɔna la me tso ŋkeke blavevɔ evelia de asi na blavevɔ enyilia eye le synode ma mea wa awɔ tiatia na moderator yeye kema mia atsɔ synodea anɔ Mawu si me dem be Mawu ƒe gbɔgbɔ nakpe ɖe mia ŋuti be le ɣeyiɣia nu ame yi ke Mawu ŋutɔ kpɔ be wòa ayi ɖe doa dzia ne asi nadze edzi. Le synodea ƒe nuwusɔleme mea wa ayra osɔfo dɔtekpɔlawo eye le ame yiwo ke yra ge wole la domea mia nɔvi kple hadɔla klutse kɔdzovi dzigbɔɖi le wo dome eye mienya be dzigbɔɖia hamevi wònye le afi hafi Mawu yɔe wòzu nunɔla nye sɔhɛ habɔbɔ me nɔla kema eglia etso ʋu eva dze aƒlawu avedzidzi miese nyamea mianɔ gbe dom ɖa ɖe mia nɔvia ta etia avɔ ye nye yi abɔ ɖeka kotoku eve kema ne miele edzi ma miakpɔe le miaƒe secrétariat akpe kunyawo mietsɔ vevesese le gbeƒã ɖem tɔgbui Amuzu Dɔrsu enelia ƒe ku enye ahɛƒe kpowlɔa ƒe dzufia nye mia nɔvi Mauli Dɔrsu hamemegã dɔtekpɔla le mia gbɔ afii messager de la paix ƒe hafiala sankuƒola etoa ye megava li o etoa enye miaƒe Togo Presbyteria nyanyɔe hamevi eye ebia be woaɖi ye le hamea ƒe ɖoɖo nu kema ne ŋkekea va ɖo mia gbɔ koa miana ne mia anya nenema ke dada Adevor yawoa Elizabeth si nye mia nɔvi Dɔnkɔ Uzem enoa etrɔ megbe kema eya ƒe ɖiɖikɔnuwo wole eme va ge le nyitsɔ fiɖa kple memleɖa le Ghana ƒe du si woyɔ be Liati la me etsɔ yi ke va yi eya ye woɖi mia nɔvi Sosu Delphine nye hamevi le mia gbɔ afi etoa le Egblẽvie etoa nye katoliko hametɔ kema etsɔ ye woɖi miedɔ amewo ɖo ɖa ɖe hamea ƒe ŋkɔme mie le baba dom na ƒome yiwo katã bu woƒe ame veviwo la eyiwo le hamenɔƒea mea nyitsɔa mia aɖo ŋku ekukɔnuawo ƒe wɔwɔ dzi wole kuraviwo kple yawoɖaviwo kpeŋ hena gododo le wo nɔewo dome nenye be subɔsubɔa wu enu mia ayi edzi kple
akpe dadawo mia nɔvi aɖe le gbɔgblɔm be Mawu kpɔ atanye léa ŋku ɖe nye dodo yiyi kple gbɔgbɔ ŋu eya ta nye Mawue eya ta makafui fofonye ƒe Mawue eya ta madoe ɖe dzi. Mia nɔvia le akpe dam kple franc akpe blavevɔ ade biedze atɔ̃ le ale si Mawu na mi evi míedzi dedie eye wonye evenɔviwo la ta luʋɔnye kafu Yehova eye nu sia nu si le menye la mi kafu eƒe ŋkɔ kɔkɔe la. Akpedanu franc akpe bla eve dame bla evelia le ƒe akpe eve kple wi enelia me de asi na dame bla evelia le eƒe sia me ƒe wi eve eyae nye esie Mawu yɔ dada Biskɔf Yawa Unity le ŋkeke ya dzi eviawo le akpe dam na Mawu le ale si wòle wo ta kpɔm la ta. Woƒe akpedanya le Psalomo blavevɔ etɔ̃lia me kple ha 448. Akpedanu enye franc akpe ewo. Mia nɔvi aɖe le akpe dam na Mawu si ɖe tso xaxa ɖe me le eƒe dɔ me la ta. Eƒe akpedanya eya nye be mitsɔ miaƒe dzimaɖiwo katã da ɖe eya ma dzi elabena eya ma léa be na mi. Petro gbãtɔ ta 5 ƒe kpukpui 7. Akpedanu franc akpe bla eve. Ale si Mawu ɖem tso eʋufɔku aɖe me ta le nye dɔwɔƒe nu yi dzɔe nye be eʋu aɖe tra mɔ emli koa eyi wònɔ memli ma eva nɔ te ɖe mia nɔvia ƒe dɔwɔƒe ƒe mɔnu tututu ale be megate mli he gbadɔwɔƒea o koa enye nukunu nya ye ta mia nɔvia le akpe dam ɖo. Akpedanu franc akpe ewo. Mia vi nyɔnuvi aɖe sukuvie eyi bac 1 ƒe dodokpɔ kɔasiɖa yi me mieto va yi la me. Bon míawo míeŋlɔ be eva be yeva mía gbɔ le mɔkeke gã me be nenemae edɔ ko ye lena le sukuƒea mea woakplɔ yi kɔndzi kaka ɖeɖi nate yoazã ga. Amíawo míedo gbe ɖa kpli hetsɔ Mawu nya kpukpui ɖe nɛ be neva yi nɔ eŋudɔ etsɔ koa ye va do bo anye megba ɖo ŋku nya ma dzi o lo eba pastor ebe yaba gblɔ na mi be Mawu lolo ŋutɔ be tso ma ye ve mía gbɔ hetrɔ dzoa ye le gbea do ɖa sukuƒea le nuwu mea yi medze dɔ si ɖeka ƒe tetea kia o. Epara tetea kiawo meƒli na yi o. Ye kpɔ be Mawu lolo ŋutɔ kaka ɖe ko ye wɔ dodo kpɔ vɔ ɖe ye be yava da akpe franc akpe ɖeka eme be o woya ma akpedaƒe le ve ɖase ɖiƒe koa míatɔ Mawu le dɔ dzi le mía dome eye Mawu agayi edzi ake. Ƒome sue aɖe le akpe dam na Mawu le nu siwo katã me wòle wo kplɔm toe la ta. Akpedanu franc akpe 500 franc akpe 1,500
le vɔsamlekpuia dzi akpe na wò aƒetɔ si na be nye dodo le dɔme teŋ dze edzi nyuie la ta. Psalomo blavevɔ etɔ̃lia franc akpe eve, ewolia franc akpe etɔ̃, ewolia bubu franc akpe eve, ewolia franc akpe ene. Lɔlɔtɔwo, mina ne míawɔ ɖeka, ne míado gbe ɖa atsɔ akpedalawo agble ɖe aƒetɔ la si me. Fofo mavɔ, dɔmenyotɔ kple amenuve la, wosi gbɔe nunana nyuiwo siwo nye gbɔgbɔmetɔ kple gotatɔwo siaa tsona vana na mi, miele akpe dam na wo. Woe le dɔ dzi le mía dome le tɔwo ƒe agbeme ɣe sia ɣi. Akpe le ale si negaɖe ɖokuiwo fia tɔwo la ta. Míetsɔ wo le asiwo me dem. Wò ŋusẽ nanye mía kplɔla ɣe sia ɣi ɖaa le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ la me. Amen. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Enye dzidzɔ na mi be míakpɔ ŋkeke ya teƒe le dɔmenyo yiwo katã Mawu le wɔwɔm na mi ta. Ɖeko míagblɔ nɛ to míaƒe hadzidzi kple subɔsubɔ me be Mawu akpe loo. Abale yi wogblɔe na mi ene, egbe nye míanɔwo Biblia ha bɔbɔ ƒe ŋkuɖodzi ƒe 85 le hamea katã me. Ale míele edzi yi ge aʋu woƒe wɔna nu eye míatsɔ gbe na wo eye le miti atɔ me nya yiwo le wo si woagblɔ míase ku ɖe Biblia bɔbɔ ŋutia mía ase vɔdoŋgɔ na ya míadi ha 413 cantique numéro 413 eye míenye ŋutinuwo na mía nɔewo ta míawɔ ɖeka kpli wo adi ha ya yebe kpukpui gbãtɔ kple enelia didzɔm be mía fofo si le dziƒo gblɔ nya tɔxɛ aɖe le eƒe agbalẽa me. Nukunu geɖewo le agbalẽa me siwo ɖe fia ŋkem be Yesu lɔ̃a mí. Dzi le dzɔyem be Yesu lɔ̃a mí, Yesu lɔ̃a mí. Dzi le dzɔyem be Yesu lɔ̃a mí, Yesu lɔ̃ nye hã. 413 kpukpui gbãtɔ kple nelia eye míadi kema ne míele nelia di ma ame yiwo la xlẽ nua no va ŋgɔ ne míeʋu nua nu koa míatsɔ gbe na wo enumake. Akpe. Míaƒo akaye kple ʋuwo ɖe dzi na mí ne mía ado Mawu ɖe dzi.
Togo, président de Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Akpe. Si beale si pasteur Blenia Egbeni Bible Habobo pe 85e anniversaire. Mia kwefe gomedo anikle ale si oyu ebe Bible Habobo medo. Ta flate mia les français gbeme mia olele fofu de gbeme. Une messagère nommée Alice Ametoobla, épouse Messan, de passage à Medjopé, à Fatime, Gbadjeme, au Ghana, ancien Gold Coast, découvrit l'importance de cette association féminine pour l'église évangélique. Elle la ramena à Kpalimé où elle fut installée le dimanche Rogate, 18 mai 1941, sous le nom de Christian Improvement Society, ou l'association chrétienne pour l'avancement de la promotion de la connaissance de la Bible. En effet, Christo Too Dododengo, les Bibles Nyanya Mehabobo. Elle sera simplement appelée par la suite Bible Habobo. Enyo, les Enyakui Meko, les Fofumea, Nyaglobe Bible Habobo. Dada Alice Ametoobla et des messes un peu paumées. Yeyi avati mele Ghana. Et yo bo habobosia. Et si yo boya. Et Georgine. Et yo bova. Et nofea. Les palimea. Odo habobosia ni. Les nkeke yueni dame. Et pe akpedeka la fâche ke bla nevori kami. Oyo habobosia be ebe Christo to do dengo le Bibla nyanya me habobo egbe magbedia vade gbeawa o le habobo ayobe Bibla habobo nyape tado tin wenyenuka nyape tado tin nyon Bibla habobo pe tado tin wenye nyonu Bibla habobo pe nu didi nye wa be wa pede Kristo nyonu bubu onti be wa no agbe ankware toe le Kristo to nyenyeme nene make wa pede wo noeun unti le wo pe subo me le hame le afeme ple asimebe wa kpo amebubu wa kplo amebubu va Yesu Kristo gbo. Bible Habobo toujours. Bible Habobo toujours. Bible Habobo toujours. Toujours. À l'école de la Bible. À Penami.
takpe na Biblia habɔbɔ ame yi ke xlẽ nua eye nye woƒe nuŋlɔla eyi ɖewo va yi ami megakpɔe ŋkeke yawo me kpɔ fifia míegale kpɔm ɖe xaxa ɖewo ta kema menye ametitsiwo koe le me o ɖetugbi ye wònye xaxa yiwo ke na be mi megale kpɔm oa kema miese eme ɖaa na mdɔ ɖetugbi ye wònye kema mi di be miato ya dzi agblɔ be menye ametitsiwo koe la ɖo habɔbɔa me voa nyɔnu ɖetugbiwo hã na ɖo me eye míadze agbagba be woasrɔ̃ Biblia eye woatu wo ɖokuiwo ɖo na srɔ̃ɖeƒe ƒomea kple hamea ƒe ŋgɔgbe yi eye míaɖe kuku na ametiti yiwo ke le emea be woanɔ ʋuʋu ɖi axɔ mía vi yiwo ke míakpe ɖe wo ŋuti be woage ɖe hatsotsoa me le ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen. Akpe be miƒo asi kpe ɖe edzi vɔ ame ɖewo meva o ɖe enye mekpɔ dadora meva tsɔtsia o ɖe kakraba tsa meva o ɖe dadora va enye mele kpɔm o ɖohi yi ke maginɔ mena anyi ɖe gbɔ o eta enye mele kpɔm kakraba meva o ɖe kakraba ɖɔli teƒe na enye megale kpɔm dzesi o madame yovo ya meva o ɖe ok mawu neve mianu akpe le o. Míayi subɔsubɔa dzi kple hadzihawo hadziha gã kple groupe musical woadzi ha ɖe wo nɔewo yome.
Chantons gloire à l'agneau.
míaƒe tete asi mawunyawo. Mawunya gbãtɔ le apɔstolowo ƒe dɔwɔƒe ŋutinyame. Dɔwɔwɔ ta velia tso kuku gbãtɔ va se ɖe Brazil ɖekelia. Mawunya evelia le Paulo ƒe agbalẽ siwo wòŋlɔ ɖo ɖa Korintotɔwo gbãtɔ tawivelia tso kuku etɔ̃lia va se ɖe etɔ̃lia dzi. Dongɔ na Mawu nyawo hehlẽ ami na míado gbe ɖa. Mawu dɔmenyotɔwo miede akpe na wo. Mawu amenuvela mietsɔ ŋutikɔkɔe na wo le gaƒoƒo ya me. Elabe egaɖe mɔ míawo hã míegale gome kpɔm le egbe ƒe subɔsubɔa me. Ɖela Yesu eyi nye si míase wo agbenya. Ʋu míaƒe gbɔgbɔmetowo míase nya eye míanɔ agbe ɖe wo ŋuti le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Mawunya gbãtɔ le apɔstolowo ƒe dɔwɔwɔ ŋutinyame. Dɔwɔwɔ ta velia tso kpukui gbãtɔ va se ɖe blavevɔ ɖekelia dzi. Eye esi Pentecote ŋkeke ɖo la, wo katã wotsɔ tame ɖeka nɔ afi ɖeka. Eye kasia gbe ɖe ɖi tso dziƒo abe yaƒoƒo sesẽ ene. Eye wòyɔ aƒe si me wole la fũu. Eye aɖemamawo do ɖe wo gbɔ abe dzoƒa ɖe ene. Eye wodze ɖe wo dome ame sia ame dzi ɖekaɖeka. Eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe la yɔ wo katã taŋtaŋ. Eye wode asi gbe bubuwo gbɔgblɔ me abe ale si Gbɔgbɔ la na be woaƒo nui ene. Eye Yudatɔ aɖewo nɔ Yerusalem. Ŋutsu siwo vɔ̃a Mawu la, wotso dukɔ siwo katã le dziƒo te la me. Ke esi gbe sia ɖi la, ameha la ƒo zi va kpe ta, eye woƒe nu ku elabena ame sia ame se wole ye ŋutɔ degbe gblɔm, eye kufia ɖo wo katã. Eye woti yaa hegblɔ bena, kpɔ ɖa, ame siawo katã le nu ƒom la, ɖe menye Galileatɔwo nye oa? Aleke wɔ eye mía dome ame sia ame le ye ŋutɔ degbe si me wodzi ɖo la sem mahã? Partiatɔwo kple Mediatɔwo, Elamtɔwo kple ame siwo nɔa Mesopotamia, Yudea kple Kapadokia, Ponto kple Asia, Frigia kple Pamfila, Egipte kple Libanutowo me si le Kirena gbɔ kple ame siwo nye amedzrowo tso Roma, Yudatɔwo kple trɔ̃subɔlawo zu Yudatɔwo, Kretatɔwo kple Arabiatɔwo, míese wole Mawu ƒe nudzɔtsuwo gblɔm le mía ŋutɔ degbe me, eye kufia ɖo wo katã, eye woti dzodzodzoe hele gbɔgblam na wo nɔewo bena esia gɔme ɖe. Ke bubuwo le alɔme ɖem le wo nu gblɔ bena aha yeye le wo ŋu. Tete la, Petro kple ame 11 tsitre eye wokɔ woƒe gbe dzi gblɔ na wo be, Yuda ŋutsuwo kple mi ame siwo katã nɔa Yerusalem, minya esia, eye mina nye nyawo nayi ɖe miaƒe towo me, elabena menye aha ame siawo mu abe ale si miele bubum la ene o, elabena ŋkeke ƒe gaƒoƒo etɔ̃lia ko wònye. Ke esia nye nya si wogblɔ to nyagblɔɖila Yoel dzi bena, eye ave me le ŋkeke mlɔeawo me, Mawue gblɔe bena, matrɔ nye gbɔgbɔ la akɔ ɖe ŋutilãwo katã dzi, eye miaƒe ŋutsuviwo kple miaƒe nyɔnuviwo agblɔ nya ɖi, eye miaƒe ɖekakpuiwo akpɔ ŋtegawo, eye miaƒe amegãɖeɖiwo aku drɔ̃ewo. Eye le ŋkeke mawo me la, matrɔ nye gbɔgbɔ la akɔ ɖe dɔla ŋutsu kple dɔla nyɔnuwo hã dzi, eye woagblɔ nya ɖi,
eye mana nukunu na do tso dziƒo ŋu eye dzesiwo na do ɖe anyigba dzi. Ʋu kple dzo kple dzudzɔ babla kɔtɔ. Ɣe la trɔ zu viviti eye ɣleti la trɔ zu ʋu hafi aƒetɔ ƒe ŋkeke gã si nye atsyɔ ŋkeke na va ɖo. Eye wòave me bena ame sia ame si ayɔ aƒetɔa ƒe ŋkɔ la woaɖee. Amen. Mawunya evelia le Korintotɔwo gbãtɔ eta 8 tso kpukpui 3 va se ɖe 8 dzi. Ne míase me nye míahle tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe 8 dzi. Ke le gbɔgbɔme nunanawo ŋuti la, nɔviwo, nyemele didim be mianye ame manyanuwo o. Mianye bena trɔ̃subɔlawo mienye tsã, eye miena wohe mi ɖe trɔ̃maƒonuwo gbɔ abe ale si wokplɔ mi ene. Eya ta, mana mianye bena ame si le nu ƒom le Mawu ƒe gbɔgbɔ me la, ɖeke megblɔ abusunya ɖe Yesu ŋuti o, eye ame aɖeke mate ŋu ayɔ Yesu be aƒetɔ o, negbe le gbɔgbɔ kɔkɔe la me ko. Ke amenuveve nana bubu ƒomeviwo li, gake gbɔgbɔ makee. Eye subɔsubɔ ƒomevi vovovowo li, gake Mawu ɖeka makee. Eye nusẽdɔ bubu ƒomeviwo li, gake Mawu ɖeka si wɔa dɔwo katã le amewo katã me lae. Ke wotsɔ gbɔgbɔ ƒe ɖeɖefia na ame sia ame bena wòanyo na amewo katã. Elabena woto gbɔgbɔ la dzi tsɔ nunya ƒe nya na ame aɖe, ame bubu la si dzedze ƒe nya le gbɔgbɔ me ke nu, ame bubu la xɔse le gbɔgbɔ me, ke ame bubu la dɔyɔyɔ ƒe amenuveve nanawo le gbɔgbɔ ɖeka ma me. Ame bubu la nukudɔwɔwɔwo, ame bubu la nyagbɔgblɔɖi, ame bubu la gbɔgbɔwo dodo kpɔ, ame bubu la gbegbɔgblɔ bubu ƒomeviwo, ame bubu la gbe bubu ƒomeviwo ƒe gɔmeɖeɖe. Gake gbɔgbɔ ɖeka me wɔa nu siawo katã. Eye woma nuwo na ame sia ame wotɔxɛ abe ale si wolɔna ene. Elabena ale si nutilã ɖeka li na nutinu geɖewo li nɛ, ke nutilã ɖeka sia ŋutinuwo katã ne wosɔgbɔ geɖe hã la, wonye nutilã ɖeka la. Nenema ke nye Kristo hã, elabena gbɔgbɔ ɖeka mee wode mawutsi na mi katã le bena mianye nutilã ɖeka. Míeɖanye Yudatɔwo alo Heɖatɔwo o, míeɖanye kluviwo alo ablɔɖeviwo o, eye wotsɔ gbɔgbɔ ɖeka kpee na mi katã. Amen. Míaye dzi adziha alɔfa velia, eƒe kpukpui gbãtɔ evelia kple etɔ̃lia le titre nu. Mawu wo gbɔgbɔ la nanam esi viwo lɔlɔa nyateƒetɔ la do ŋugbe tso dziƒofiazi dzi ha alɔfa velia.
míaƒe mawunya etɔ̃lia woɖe tso nyanyui la ba le si Yohanes ŋlɔe ne la me tabla velia buku 19 va se ɖe blavevɔ etɔ̃lia dzi. Mina mi katã míayi mía ɖokui me adzra ɖo na enya la sese. Johannes fait nyanyui la tabla velia buku 19 va se ɖe blavevɔ etɔ̃lia dzi le gɔmeɖeɖe yeyea me le gbɔgblɔm be le kɔsiɖa gbema ƒe fiẽ la nusrɔ̃lawo ƒoƒu ɖe xɔ me wonɔ vɔvɔm na Yudatɔwo eya ta wodo ʋɔawo tete Yesu va tsitre ɖe wo dome eye wògblɔ na wo be ŋutifafa na mi. Esi wògblɔ esia la etsɔ eƒe asiwo kple ahadamefiawo nusrɔ̃lawo kpɔ aƒetɔ la eye dzidzɔ wo. Yesu gagblɔ na wo be ŋutifafa na mi mele mia dɔm ɖa abe ale si Fofo la dɔm ɖa ene. Esi wògblɔ esia vɔ la egbɔ ɖe wo dzi eye wògblɔ na wo be mixɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la ne mietsɔ amewo ƒe nu vɔ̃wo ke wo la wotsɔ wo ke wo ke ame siwo tɔ mietsɔ ke wo la wometsɔ wo ke wo. Amen. Xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la eye ɖo wò nunana anyi hena wò hame la ƒe ŋudɔwɔwɔ. Esi wònye be aƒetɔ la wɔa eƒe ŋugbedodowo dzi na eviawo ta la ele nam be matsɔ nye gbɔgbɔme nunana ɖo anyi hena hame la ƒe eŋutidɔwɔwɔ. Woyɔna Pentekoste ŋkekea le gɔmedzedzea me be kɔasiɖawo ƒe ŋkeke le esime ke woxlẽna kɔasiɖa 7 le ŋutitotolevia megbe eye woɖunɛ ta. Kɔsiɖa ɖeka nye na ŋkeke 7 kema woxlẽna kɔsiɖa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eye ŋkeke yi ke kplɔe ɖoa eye dzi woɖua Pentekoste ŋkekea. Eganye nuŋeŋe ŋkeke hã yi ke wotsɔna agblemenuku gbãtɔwo kple bubuwo kpena ɖe eŋuti va dana ɖe vɔsamekpli dzi. Eye wogale zɔzɔma eye wodogo tso Israelviwo dogo tso Egiptea le ŋkeke 50 ma tututu eye woxlẽ kɔsiɖa 7 vɔ ŋkeke ɖeka kplɔe ɖo nye ŋkeke 50 ŋkeke ma dzi tututue Mawu tsɔ sewoawo na Mose ye wòtsɔe na wo ke Mawu le dzesi dem ŋkeke ya na wo
eye wo dogo tso Egypte voa woɖu nɛ ŋkeke bla atɔ megbea nuŋeŋe eye wo me koa wogava ɖu ŋkuɖodzi na woƒe sewoawo xɔxɔ. Ŋkeke ya ɖum wonɔa va se ɖe esime ke Yesu Kristo titre tso ekume. Eyi tso ebe ŋkeke yi dzi wo titre lea, eye dzi woɖuna ŋutitotolevia le. Yi wogaxlẽ kɔsiɖa 7 eye ŋkeke ɖeka kplɔe ɖo koa. Pentekosti yi ke wodza va ɖu yi ke nye nuŋeŋe la, meganye agblemenukuwo ŋeŋe voa ezu luʋɔwo ŋeŋe. Enu tɔxɛ ɖe dzɔ le ŋkeke ma dzi. Enu tɔxɛ yi ke dzɔ nye Mawu, ame yi ke le eɖokui ɖem fia yeƒe dukɔa, etsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ɖo ɖa be wòayi Yesu Kristo ƒe ɖeɖedɔa dzi na xexeme dukɔwo katã. Enu me wɔ be apostoloawo ame 12awo ɖoa woti ame ɖeka le Yuda teƒe eye nye Matia yi ke kpe ɖe wo ŋuti eye tovo na ame 12 mawoa ame 120 aɖe li wo kpe ɖe wo ŋuti yiwo ke nye nusrɔ̃lawo woawo mele ame 12awo dome. Wo katã wodze egbe bubuwo gbɔgblɔ, egbe yi ke amewo va Yerusalem ye wova be yewoava ɖu ŋkekenyuia evelia, ŋkekenyui evelia le ŋutitotolevia megbe nye Pentekostea, wotso teƒe vovovowo, anyigbadzi dukɔwo me wova teƒea be yewoava ɖua. Wodze Mawu be nudzɔtsuwɔwɔwo gblɔm le amewo ŋutɔ ƒe degbe me. Ale enye dzesi tɔxɛ ɖe be Mawu naɖo kpe dzi be enya yi ye gblɔ ɖi le Yoel ƒe game be ne va ɖo yi aɖe dzia makɔ nye gbɔgbɔ ɖe ŋutilãwo katã dzia nava me. Kema miaƒe ŋutsuviwo agblɔ nya ɖi. Miaƒe ɖekakpui kple ɖetugbuiwoa woawo akpɔ ŋutega eye amegaɖeɖiwo aku drɔ̃e. Womese ɖe fi ma ko dzi o. Kluviwo kekeake ame yiwo ke mebuna ɖe naneke me, ame yiwo dena gaxɔ me, ame yiwo wɔna dɔ sesewo hã yakɔ yeƒe gbɔgbɔ ɖewo dzi. Nu ka ta? Enu yi tae nye be Israel dukɔa kpɔnɛ le eɖokui me dadatɔe tsã be xɔxɔ la tso yewo ɖeka ko gbɔ. Mawu to yewo dzi tsɔ xɔxɔa na yewo ɖeka. Yewo ɖeka ko tɔe nye xɔxɔa. Mawu ɖe eɖokui fia yewo. Mawu dzi be to Pentekoste dzia yeagblɔ na wo be meganye miawo ɖeka ko tɔe nye xɔxɔ voa xexeme dukɔwo katã. Enu ma tae Yesu gblɔ na ebe nusrɔ̃lawo be mixe yi ɖawɔ dukɔwo katã woanye nye nusrɔ̃lawo. Miaɖe gbeƒã nyanyuia tso Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria, Galilea va se ɖe anyigba ƒe seƒe ke. Lɔlɔtɔwo le ya me wotsɔ gbɔgbɔmenunana vovovowo na hame la eye gbe ma gbe hame adze gɔme. Enume na be Petro tso ƒonu abe nyanuɖela kple hamekplɔla gbãtɔ ene. Ke Mawu megagblɔ Israel dukɔa be nya vɔ agblɔ Kristo hame ƒe nya yi ke anɔ anyi ɖe Yesu Kristo yi ke nye ekpe gbagbe kple ekpe gbadza dzi. Lɔlɔtɔwo, enu yi ke gaɣla ɖe me nye be míedzo le Israel eye míele hame ƒe nya gblɔm eye ne wole hame ƒe nya gblɔma gbɔgbɔ kɔkɔe anɔ hame atrɔ míaƒe nɔnɔmezɔ, atrɔ míaƒe ŋutinyazɔ eye gbɔgbɔ kɔkɔe la yɔ mí taŋ. Ame sia ame yi ke bɔbɔ eɖokui yi wòle kadede me kple Mawu eye wòdi be yeaxɔ nusɔsrɔ̃ tso Mawu gbɔ koa Mawu ƒe gbɔgbɔ ayɔe. Enu ya tae wòle be míase gɔme be Aƒetɔa le mía dɔm ɖo ɖa dɔgbe ta nunana yiwo ke wòtsɔ na mía míatsɔ ɖo anyi na hame la. Yesu fɔ tso ame kukuwo dome eye enu yi ke dzɔ ɖe edzia eya egbemumue wònye vɔ egbemumu dzo va bi dzo kema egbe ƒuƒuawoe nye yebe apostoloawo. Wonɔ vɔvɔm be ne gbemumu te bi dzo le gea enu ka yewo gbe ƒuƒua la o. Enu yi ke yewoawɔ koe nye be yewoatu yewo ɖokui ɖe xɔ me. Ye ta wo la wo ɖokui ɖe xɔ me. Wotu ʋua gatu ʋua ke
woatsɔ ati ɖewo tue ɖa atsɔ kpe ɖewo ɖo ŋuti be womgava fo ʋɔa ɖe yewo dzi awu yewo abe yewo ƒe aƒetɔ ene. Gama me tututue Yesu Kristo yi ke tsitre do dziƒo ŋuti la eva do ɖe wo gbɔ ye wògblɔ na wo be ŋutifafa na mi. Ŋutifafa ya enye gbugbɔ ga ɖo te kple dzesi yeye be yeaɖe eme na wo be to yiƒe ku kple vɔsa mea yina be kadede yi ke tso le amegbetɔ kple Mawu domea kadedea ɖɔɖo azɔ. Kema ŋutifafa ya enye ɖɔɖɔɖo enye dɔdasi ye ta wògblɔ na wo be yele mia dɔm mele mia dɔm ɖe xexea me abe ale si ke fofo la hã dɔm ene. Nu ka ta wòadɔ o bena woaɖe gbeƒã nyanyuia na xexea me dukɔwo katã eye hafi woayi la egbɔ ɖe wo dzi be woaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe do ŋgɔ na Pentecoste yi ke ƒe nya mi gblɔ fifia hafi woava ɖo hamea gɔmea nyea woawo xɔ Pentecoste sɔe bena ŋusẽ la nɔ wo si be woaɖe gbeƒã vɔ nya yi ke woaɖe gbeƒã nye be woatrɔ amewo natrɔ le woƒe dzimetrɔnya eye dzimetrɔnya na su mía sia nenye be esu mía sia kema míakpɔ nu vɔ̃ tsɔtsɔke kema ame yi xɔ nya dzi se ame yi da asi le ɖokui ŋuti be enya ne trɔ yi nyateƒea kema woate ma ɖe gbeƒã ene be aƒetɔa tsɔ wò nu vɔ̃wo ke o eye nezu nuwɔwɔ yeye ye woŋlɔ wò ŋutinya ɖe agbegbalẽa me. Meɖe Yesu le nusrɔ̃lawo dɔm be nuɖitsa le ametɔ si me kple asieye kple adzidogɔme si me kple agɔenyiƒe ƒe asi me woanɔ fi ƒom da mo be metsɔ nu vɔ̃wo ke o meƒo fi de o metsɔ nu vɔ̃wo ke o meƒo fi de o mema gblɔm wole. Vɔ ame yi se nya ame yi gbɔ agbe ɖokui ame yi zu nuwɔwɔ yeyea kema woagblɔ ne kaka ɖe dzi be to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ mea Mawu wɔ be netrɔ zu nuwɔwɔ ye kema ŋutifafa ya yi ke gblɔm wolea ewu enya yi wògblɔ le atitsoga nu be wowu nuwo katã nu vɔ ne wowu nu vɔa kema ɖeɖedɔ aɖe blibo ekplɔ mi be míage ɖe kadede me kple aƒetɔa lɔlɔ̃tɔwo le mía aƒetɔ Yesu Kristo me. Nu vɔ̃ tsɔtsɔke dzimetɔtrɔ nu vɔ̃ tsɔtsɔke kple agbemavɔ kpɔkpɔ ya edze le Toma gbɔ. Toma ya menɔ anyi yi ke wòva vɔa Toma va gblɔ be eye wogblɔ nya ne be ne ye ŋutɔ yi mekpɔe kple ŋkua yi maxɔ dzi se Yesu xa ɖe ta ye wòtrɔ va ŋkekenyia gbe eye wòva gblɔ nɛ be Toma tsɔ wò asiwo va naka asi nye asi teƒe yiwo ke woka enua ɖo nam vɔ megazu maxɔsetɔ va nazu dzixɔsetɔ. Toma trɔ ye be dzime exɔ edzi se eye wòkpɔ ɖeɖe ye ta wòʋu me gblɔ be nye aƒetɔ kple nye Mawu. Lɔlɔ̃tɔwo efia mi be enu vee míasrɔ̃ ne ame aɖe xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe dzi se nyateƒea kema ati te kple ŋusẽ aɖe gbeƒã edɔa Mawu ƒe dɔ yi ke wòɖo be yeawɔ to mɔ aɖe ŋu to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ yi ke wònɛ kple nunana yi ke wònɛ dzi. Enu evelia nye be ne gbɔgbɔ kɔkɔe le mía me ɖe fia le vevie míazu Kristo teƒe nɔlawo hena ŋutifafa kple ɖaseɖiɖi kema na ame aɖe li memama ko wòhena va ame aɖe li edzre ko wòwɔna ame aɖe li ɖoko wòdena tɔtɔtɔtɔ amewo mea efia be gbɔgbɔ kɔkɔe mekpɔ le kplɔm o eɖo la yi gbɔgbɔ kɔkɔe be suku ye woade gbɔgbɔ kɔkɔe be tsita nɛ eye wòazu vi vavã na aƒetɔ hafi gbɔgbɔ kɔkɔe anɔ kplɔm kema gbɔgbɔ kɔkɔe amenye enu bubu aɖeke wu be nazu nudɔwɔnu na aƒetɔ hena eƒe hame la tutu kple ebe nyo na o eye wònye be Mawu tsɔ gbɔgbɔmenunanawo na mi hena hamea tutu ta edze be matsɔe tsɔ ɖo anyi hena hamea ƒe nyonyo. Paulo ye ɖo hamea gɔme anyi le Korinto le eƒe mawunya kaka mɔzɔzɔ evelia me eye enu yiwo ke nye yiyia me ƒe hahawoa woawoe wògblɔ woawo ŋuti ye wòɖo abe nuɖuɖu kɔkɔe abe srɔ̃ɖeɖe abe enu bubuwo wɔwɔ ene eye eyi ke dzi wòte gbe ɖo le ta wuievelia me nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunanawo. Ame aɖewo susu be yiwo nye edu ɖe metɔwo eyi ke yiwo nye
agbalẽnyalawo eyi ke wònye leke ta yewo le tɔxɛ wu ame bubuwo abe ale yi ke Israel dukɔa hã susu nɛ ene. Paulo be ɖe Mawu na gbɔgbɔ kɔkɔea ame si ke wòlɔ̃ ye ŋutɔ ƒe nunanae menye ame aɖe tɔ ye o, Mawu ŋutɔ ƒe nunanae eye Mawu le eɖokui si ne lɔ̃ be yeatsɔ eɖe na atuƒuia atuƒui nɔ wobe atuƒuia atuƒui nɔ wobe atuƒui ate ŋu xɔ eva ne ebe ayawovi atsɔ ɖe na atsɔ ɖe na eva mekpɔna ame ɖe be ŋkume vɔa hena ame kemɛ be nyona bena míase gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunanawo gɔme ɖe. Enu yi ke le sue míatsɔ se gɔme nye ati ne mítsɔ amangotia ne míkpɔ amangotia míakpɔ be amango tsena ɖe edzi eye amangotiwo li vovovo. Amangoti gbɔlo yi ke nye gbɔlo tɔ mi ɖuna eli eyi ke nye grefe tɔ ali le grefeawo mea eli vovovo. Fɔ na atia tse kua atia ŋutɔ megaɖuna ebe kutsetse o alo la vedia atia ɖuna ebe kutsetsea megaɖuna kutsetsea o. Miawoe kema gbɔgbɔ kɔkɔe be kutsetsea ebe gɔmesese gãtɔ ema be ne ekutsetse ɖe le mewa eɖo la tsɔe ɖo anyi hena ame kemɛ be nyona eye Mawu akpɔ dzidzɔ eye nado Mawu ƒe ŋkɔ ɖe dzi to gbɔgbɔ kɔkɔe be kutsetse yi ke wòtsɔ na wɔ me. Kema le nyateƒe mea le gbɔgbɔ kɔkɔe be kutsetse be nyawo mea kple le gbɔgbɔ kɔkɔe kɔkɔɖi mea dada manɔ anyi o, egoyi manɔ anyi o eye nuteƒe wɔwɔ anɔ anyi. Ame aɖewo susu be eye gbɔgbɔme nunana aɖe le yewo si ta yewo kɔ yi dzi wu ame kpɔtɔewo aʋatsoe alakpae danyitɔwo be evenyilae nenye. Kema eɖe me Paulo ɖe me be ɖe nyagblɔɖi ne mítsɔ nu yi ke yɔm wole be nyagblɔɖia nyagblɔɖia gɔme nye be enya yi ke tso Mawu gbɔa ne si eye eyɔ me o eye ne le gblɔm ɖi be wòava me le ƒea 1,500 tsɔ yina 16e siècle mea wotsɔ nyagblɔɖia tsɔ sɔ kple nu yi ke mekpɔ va me oa vɔ yi ke Mawu va wɔ ebe ɖeɖefiawo keke woŋlɔe ɖe Biblia me kɔa ŋɔŋlɔ kɔkɔea me kɔa enyagblɔɖi ɖeke megali le Biblia godo egbe o. Kema na ame ɖe dewi gavɔ ne wòva do ɖe mia gbɔ be yisɔ nyagblɔɖi le va kɔ ɖe mi ne zikpui ne nɔ anyi enyagblɔɖi ɖeka ye ne be agblɔ nam o ele Biblia mea esɔ kple Mawu ƒe ɖeɖefia kema wo batsɔ nyagblɔɖi tsɔ flu mi zɔ nyagblɔɖiawo katã le Biblia me ne edi be yease nyagblɔɖiawo gɔme kɔ ɖe nanɔ kadede me kple Mawu ase Mawu ƒe gbedeasiwo gɔme anɔ xlẽm gbe sia gbe eye la wɔ be natrɔ zu blibo ada asi nyagblɔɖiawo tsɔtsɔ de dɔwɔ me kema Mawu awɔ atrɔ zu kesinɔtɔ le gbɔgbɔ me eye français gbe yɔ be intimité avec Dieu eye nye gbãtɔ. Evelia yi ke be nye nukunu miracle egbea yi le mia flum nukunu enye nu yi ke va la me kokoko va nenye be aƒetɔa di be awɔe wòanɔ tɔxɛa enye edzɔ le dɔwɔwɔ ta velia me woɖuna pentekosta xoxo woɖunɛ gba be enye ŋkeke nyuiwo alo kɔsiɖawo be ŋkeke wova ɖunɛ enye nuŋeŋe wova ɖunɛ enye se ewoawo ƒe ŋkuɖodzi eya yi ke woɖuƒewo va ele tɔxɛ yina be nukpoliƒolawo kple ameŋutigblẽlawo va gblɔe be aha yeye le wo mu ye Petro be ɖe aha mekpɔ mu yewo ha ɖe o kema Mawu wɔ nukunu gbe ma gbe ewɔe be nenɔ tɔxɛ be yeatsɔ ɖe ɖokui afia kema ne Mawu di be yeaɖe ɖokui afia to ame aɖe dzia ɖe míabɔbɔ mía ɖokui axɔ kema nu velia yi ke gbɔ me dzi ma tu asi ɖo nye be ne le kadede me kple aƒetɔa na bɔbɔ ɖokuiwo ase be gbedasi enu velia ma c'est le secret l'humilité ne me bɔbɔ ɖokuiwoa mate se be gbedasi gɔme mate xɔ nya yi ke aƒetɔa le tsɔtsɔm na o etɔ̃lia nye be nado gbe ɖa be nu ka Mawu tsɔ de menye kema ami ma nɔ asaɖa ɖe me kɔa ame aɖe ne va egbe kɔa ele gbe be yekpɔ ɖeɖefia ne gali zã aɖe ne ɖu gali ɖi ƒodo kɔa ebe yekpɔ ɖeɖefia ne gava ɖu akple ɖi ƒodo kɔa ebe eme ɖekpɔ ɖeɖefia eya koe ɖeɖefia kpɔna do gbe ɖa be wotsa nu ka Mawu ɖefia o ame ɖe ya ɖeka manɔ ɖeɖefia ɖeɖe ko kpɔm o
mawu tsɔ ɖe na wò tsã ɖohi na xlɔ nua me ɖohi na fia nu ɖohi na do gbe ɖa ɖohi na dzi ha kema bena mia keke mia ƒoƒui bena ame yiwo ƒoƒua ƒe ŋgɔgbe yi ƒe titi ɖe dzi enu etɔ̃liae nye gbedodoɖa la prière eye enelia yi ke gɔme ame sia ame metɔ sena wa eye nye subɔsubɔ c'est pour le service mawu metsɔ ɖeke na mi bena ɖe ame aɖe ne bɛ nɔ exɔa ta ame aɖe ne nɔ xɔa godo be miatsɔ subɔ ye ekema miezu ŋutilã ɖeka na aƒetɔa eta li abɔ li afɔ hã li ŋku li ame ɖe ma te ŋu gblɔ be yi ke yia menye ŋkuwo ta mele vevi o ame sia ame le vevi na mawu ƒe hamea ye ta enya le gbɔgblɔ na mi be ɖe xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la eye tsɔ wò nunana ɖo anyi hena wò hame hena ame yiwo dome nelea ƒe ŋgɔgbe yi mawu nave mia nu wòakpe ɖe mia ŋuti be míatsi ɖe dzi le mawu nyanyanya me ne míawɔ ɖeka kple aƒetɔa ne míabɔbɔ mía ɖokui ne míado gbe ɖa ne míate subɔe ale be mía kple míaƒe dzidzimeviwoa míaƒe ŋutinya natrɔ ne míanɔ agbegbalẽa me ne ve mía nu ne woawɔe na mí nenema le via Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen. Sɔhɛ hadzira anɔ mía kplɔm le tsotso ɖeka me míawɔ nunana eve kɔasiɖa nunana kple kpekpeɖenu nunana. Aƒedokoe kpekpeɖenu nunana.
Arribariri, Ruru, Sugbona, le roi Rabadi, et il dit 500 de cas. Arribariri, 500 EV, 1000 francs, mon Subo, 2000 de cas, EV, 2500, 3000, Arribariri, Ruru, Sugbona, le roi Rabadi, 3000 de cas, 3000 EV, 3500, mais signez 3500 de cas, 3500 EV, 4000, mais on a des cas là, 4000 de cas, 4000 EV, 4000, 4003, grand soeur Rosa. Nous avons un record mais il y a plus de record celle de la terre, lumière du monde, mon le fameux. On a 7 à 7. 1000 francs, et quoi, le molo? Néné, 2000. Je vais 2500 de cas, 2500 EV. Le sel, anglais, vous voulez que sol. Solte. Ok, solte. Néné,
3 000, oui, 3 000, voilà. 4 000. 4 000 de cas. Adieu. 5 000, voilà. 5 000 de cas. Maintenant, je vais vous dire 5 000 de cas. 5 000 œuvres. Adieu. Adieu, coucou. Adieu, le sol. Le sol est où? On va solter. 5 000, attends. Mina miato nanaudo maunkume. Apeto. Nye dakpe no be ne vemianu eye ne irami. Nega vemianu be na mie segome be mia deleme atova wa peme. Ofo mia be nunana wenyesi. Nye chole nkuo me dombe na irarezi. Pe wasu nudo nu le wape kokwelame. Le Christo de la penkome. Amen. Halofa ɖeka blanyivɔ enyilia ƒe kpukpu gbãtɔ kple velia be gbɔgbɔ kɔkɔe klẽ ɖe menye be ma dze si nye nu vɔ̃wo, klẽ ɖe menye ne matrɔ dzime awɔ nyui ko ɖe vɔ̃ teƒe. Gbɔgbɔ kɔkɔe keli míadi hama atsɔ age ɖe gbedodoɖa me. Gbɔgbɔ na tom sem ne me gbɔdzɔ le xɔse me na ma bu nye gbɔdzɔgbɔdzɔ dzi akpɔ ŋusẽ ɖe teƒe buku velia.
adegbe. Mawu domenuto akpe be netsɔ wo nya na mi be míaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la eye míase gɔme be yena nunana ame sia ame. Ame aɖewo tɔ kɔ, ame aɖewo tɔ le dodome, ame aɖewo tɔ le gɔme. Eyi nena mia, ele biabiam tso mía si be míawɔ ɖeka kpli le Mawu nya sese kple ŋutidɔwɔwɔ me be yeade nunana yawo afia mi. Ele biabiam tso mía si be hafi míaxɔ nunana yi ke yetsɔna ame kɛmɛ wòatsɔ kpe ɖe mía ŋuti abe mangoti enea míabɔbɔ mía ɖokuiwo mímada o mímado mía ɖokui ɖe dzi o mímagblɔ be míawoe nye wo o mímatsɔ nya bubuwo agblɔ ɖe nya teƒe o va míada asi wo nya ŋutɔ ne ɖo nu ne míte bɔbɔ mía ɖokui nenea ye míaxɔ nunana yi ke netsɔna ame kɛmɛ bena wòatsɔ na mi wòatsɔ nyro mi na míabe ŋgɔgbe yi kple míabe ƒuƒlu kple míabe tsitsi ɖe dzi aƒenɔ ɖe ta negale gbe tem ɖe dzi na mi be míanɔ gbedodoɖa me be nàƒu míabe gbɔgbɔme ŋkuwo kple gbɔgbɔme towo be nu yi ne de to be míawɔa Satana negaxe mɔ nɛ be míagakpe o ye ta míanɔ gbedodoɖa dzi Mawu gã egbea menya dona na mi o nusrɔ̃ƒe menya vana na mi o tutuɖoxɔƒe menya yina na mi o míabe ƒuƒoƒewo miegble wo ɖi míedzagɔ le dzi o ɖe mɔ be wò gbɔgbɔ kɔkɔe naklẽ ɖe mía me mítsɔna enya vovovowo xe mɔ na enya yi ke le teƒea Mawu gã dom se mi azɔ le yame be míatsi ne míawɔ wò ɖeka ko ƒe lɔlɔ̃nu ele gbe tem ɖe dzi na mi be subɔsubɔ tae ne va tsɔ nu yawo de mía me ɖo be míasubɔe ado eƒe ŋkɔ ɖe dzi elabe eyi ke Yesu wɔ etrɔ tsi wòtrɔ zu wɔya hena wò ŋkɔ be kafukafue menye be woado amegbetɔ aɖe ɖe dzi o vɔ míawo ya gotanuwɔwɔwo xɔ mía me zã ame ŋkume nuwɔwɔwo yɔ mía me fũu Yehowa Mawu ɖe mí ɖa le ya me ne míatsi ɖe dzi le gbɔgbɔ me na do ɖu ɖe du dzi na mí ye nu yi ke nye nyateƒea nu yi ke le vevia eye míawɔ akpenɔwo ɖe eti gbɔgbɔ kɔkɔe be nufiame yawo xɔ asi yewo nyo yewo ɖe fia le hadzidziwo kple wɔnawo katã me be ele mía gbɔ ele mía me ɖe míanɔ tɔm gbe sia gbe eye wòanɔ dzidzim ɖe dzi le mía me aƒetɔ míabe aƒewo me nenya le yiwo le wò ŋutɔ kasi mía ŋuti le míabe aƒeawo me dza gbɔgbɔme tsi ɖe mía dzi be ɖɔɖɔɖo nava le fi yiwo ke memama ƒe gliwo le fi yiwo ke gɔmemasewo lea naɖewo ɖa keŋkeŋ míedzi be míada akpe tɔxɛ na wo ɖe mía nɔvi yiwo ke yi dodo kpɔ eye wowu nu ɖaseɖila yi ke va da akpe na wa ne dzesi nyuiewu eɖi ɖase be le ƒe bliboa mea eyi nunɔlawo do go kple ya yi megadze dɔ tsɔ dziɖuɖu kuku tsɔ ɖo ta na mía via ne míatsɔ dzidzɔ ava da akpe le ŋkuwo me nenema na wɔe na ame kpɔtɔewo hã elabena tɔwòwo míenye le gblɔ na mí be mite va gbɔnye nyame siwo le agbagba dzem eye agba le miawum la nye la mana dzudzɔ mi ame yiwo ke le bac do yi ge ame yiwo ke le CEP de yi ge ame yiwo ke le BEPC yi gea aƒetɔ miedo gbe ɖa ɖe wo ta ame yiwo le classe de passage wa enana nu nyui wò ame veviwo le keke alɔ me ke hã na de ɖokuiwo fiawo na tɔ asi dɔwo dzi na wo be woate ma wɔe ne míakpɔ dzidzɔ míatsɔ dziɖuɖu ava de akpe na wo Mawu bla li dzi na nufialawo ame yiwo ke ade dzesi dɔawoa na be woanɔ gbɔgbɔ nyui me nana be nu yiwo ke woɣia hena dɔawoa wòanyo eye wòanɔ wo si míetsɔ Togo dukɔa le asiwo me dem míaɖee nye dua mí le gbe dom na ɖe dukɔa ta be nàde dze fi yiwo ke nuwo menyo le wa eye nàtrɔ mí be aƒetɔ kplɔlawo dumeviwo mí katã míase vivi na dua me nɔnɔ
be me waganyo na mi geɖe. Míekɔ Togo Presbyterian nyanyo hamea katã ɖo ŋkuwo me. Synode bla adre vɔ atɔ̃lia egbɔna. Eye le synode ya me la, míawɔ tiatia na kplɔla gbãtɔ yi ke anɔ ŋgɔ ame susɔewo akplɔe ɖo bena woakplɔ hame la. Yehowa Mawu ŋusẽ katãtɔ ewoe tiana eye ewoe ɖona ame zi dzi. Agbetɔ be susu aɖeke ne ganɔ tiatia ya me. Agbetɔ be nukpɔkpɔwo katã ne yi megbe dome. Eye ame yi ke ŋuti wo ŋutɔ ne kɔ, ame yi ke ne da asi ɖe dzia, eye natia be amea nate ŋu aɖo edzi ke wòate ŋu tsɔ agblɔ nyateƒe le fi yi ke wòagblɔ nyateƒe le. Amea na sɔgbe be yeatsɔ eɖokui sa vɔ na hame la ƒe ŋgɔgbe yi ƒe ʋuʋlu kple tsitsiɖedzi. Awɔ alɔ be nato yi dzi ada gbe na ame yiwo ke wole dɔ le ma. Ame yiwo dɔ kple tsikɔ le wo ŋu, Mawu nya ƒe dɔ kple tsikɔ le wo ma, woatsɔ Mawu nya ayi na wo. Ame yi la lɔ be tutuɖo wɔnawo nava me eye amewo ɖe amewo yome woakpɔ ŋgɔgbe yi le tutuɖo xɔxɔ yiwo me be hamea ŋusẽ ɖe nɔ esi ne míate nɔ te agblɔ nyateƒe eye míafia nu le fi yiwo ke míate ŋu afia nu le. Ame yi ke ame ŋkume kpɔkpɔ be gbɔgbɔ ma nɔ me wa, ezãnuxɔxɔ ma nɔ me wa, ame ma natia na mí ma. Mí de kuku na wo Mawu gbagbe. Mí de kuku be nase míaƒe kuku ɖeɖe. Mí mele ɖeke me wa, mí le biawo be naxɔ na mí. Aƒetɔ ame yi ke ne de dzesi ŋgonu na, ame yi ke aƒetɔ medea vovototo amewo me wa, eyae natia bena míate ŋu akafu ado ɖe dzi. Ame yi gbɔgbɔ kɔkɔe yɔ fũu, ame yi bɔbɔ eɖokui, ame yi srɔ̃na nu, ame yi ke sɔgbe be yeatsɔ eɖokui sa vɔ ɖe ame bubuwo ta. Mawu gã eye nawɔ na mí. Akpe ɖe ame yiwo katã wɔ dɔa va yi ta, na be woatrɔ zu nufiala, woatrɔ zu aɖaŋuɖola nɔ ameawo ŋuti. Míexɔ se ka ɖe dzi be le yi ne tia David le alẽwo yome va da ɖe dukɔa ŋgɔa, nenema nawɔe na míawo hã. Míele mɔ kpɔm be nawɔe na mí. Geɖewo ale si ke mínya xɔ le biawo le mía ɖela kple míaƒe avuléla Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me míbia wo siawo katã le. Amen. Mina míado míaƒe tɔ ƒe gbe ɖa le tsitrenu agblɔ be mía Fofo si le dziƒo. Mise nuxlɔ̃amenya eye mi xɔ Mawu ƒe yayra, xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la eye ɖo wò nunana anyi hena wò hame la ƒe eŋudɔwɔwɔ. Ne exɔ gbɔgbɔ kɔkɔea wòyɔ mewòfoa, nunana yi Mawu tsɔ na wa tsɔe ɖo anyi na hame la ame bubuwo ƒe ŋutidɔwɔwɔ. Mawue nye ame si ƒe ŋusẽ le dɔ wɔm le mía me. Ete wɔ nu sia nu na mí wòsɔ agbɔ fũu ale si míebiana alo nu si míebuna gɔ hã. Ŋuti kɔkɔe nanye ya matɔ le hame la me le Kristo Yesu me to dzidziwo katã dzi tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Amen. Míele nu wu ge kple ha alafa ɖeka bla asieke vɔ atɔ̃lia. Míele ŋku ɖom edzi be etsɔ subɔsubɔ li tso ŋdi ganyi me. Hadzihawo katã le hadzige le subɔsubɔ ya me. Eye míama confirmatio nusrɔ̃lawo hã ɖe habɔbɔwo me. Woxɔ ƒe 18 vɔ wotsi kema míava míaxɔ wo ɖe hamea me. Akpe alafa ɖeka bla asieke vɔ atɔ̃lia, gbogbo gbãtɔ, evelia kple tɔ̃lia.
Nous n'avons
na o le wo amenuveve nunana si negatsɔ gbɔ agbemi la ta bene míawo hã míanye subɔla nyuitɔwo na o akpe be nekplɔ mi le subɔsubɔ ɣeyiɣia me ye le míaƒe aƒewo me yi ge ye le kɔasiɖa la me do ge gbɔgbɔ nanɔ anyi kpakple mi le nuwo katã le Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Yo, que va faire le président. Madame Amouan, c'est arrivé. Américain, le noir, Adam a envoyé au Inachot. Mais il y avait une annonce à Titi, et sinon, il y a des gens, pas de ceux qui ont amené, et sinon, on a amené. Nous avons dit, il y a un classique. Esa ni myo president reka na no kulero ti na dome na gente que si no a de to violo na ne mi to pera ko na yo ese ya Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassons des cœurs troublés toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons
répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu